All Meghalaya Karbi Association AMKA kumbajule man la usnem kala penlong biang ya kejing ya kenduk lang ba arsngi jongki pat Karbi kabadairu ka sinjam ba sau punyau kabalatip kumka 47 annual conference kabala penlong hakashnong saliang kabahap hajirang constituency ha kabala sakhi ba kipat Karbi na kijaka baper jong kejela kilapoi ha katege sngi kajing ya kenduk lang kajing temu jong kate kajing ya kenduk lang ba shisen chisnem jong kijai benriu Karbi kabala sedang naduk kakat kendai terik bat penkut no ha ka arpo terik kalalong ba kipat Karbi ha ka jela kindon kajing dei ka bajan kajing e bat kajing teli parajai benriu laki don ha kanu ka jaka wat sabar jelaru kalongru ban penim bat penek pensaru ya kiriti dusto tenrai balabu nadu men barim bakum ka jai benriu Karbi kim dei ban klet ne bakin penduk pendam no namar ha ka te kesngi layok ban pen i ya kijing shat kijing ruai tenrai bat kum ru kijan ban pen i ya kijing ruspa ajung ka culture bat ka dusto tenrai lawan manishim benta ha ka te kesngi da uba sostena sotun MLA ka jirang kum ukongsan ha ka jinga don lang jong uba Meryl Bonds em MLA nongpo kum usambut kongsan ba Victor Rani MDC ka jirang ba Balajit Ran MDC ka nongpo pa MH walang si em jong ka himajirang kinong yelam ka AMKA bakentup ya uba HS Engleng senior advisor Robert John Ronghang president ba Albinus Timong Bistokan Timong bat kiwe shusho ha ke tegesngi na kalyang jong ka AMKA kalabo ru ya ka dorkha sakamat UMLA ha ka baidei bat karoi kapar khamtam kishnong jong ki pai Karbi nadu kisurong ki jaka sumar ka boarding electric hakashnong saliang kabakila shushong dum menta labon snem nama kajing snew jong u transformer kajing don kam ya ka Karbi cultural hall bat kumju ru ban kintew ya ka kam thain kumba ki pai Karbi kidei ki buju smart ha ka kam thain kamwet menta bat ka amka ha ki por ki ulade kila juyo pane sendran ha ki babun ki benta nadu ka por kawai mahe doktor jadi lapang ilong UMA domonongko ubajudan hasenda jumki agi tu por laju sakhi bania bur baki agi program ki doher agi conference ki doher ban sakhi ya jadi ye kenduk lang ke jumki pat ka bapen itunak kalau pakat badang mi isni kajing persyang ke jumki ban pen ye teli kat kum ka keynote address ban penitli yang diporlok Karbi ki badan apa ganjala Meghalaya kalong ka video bensim bat kalong ka wetenan bani ban pedeng jumki tidang la ban penlong ya kani jadi penduk lasai gede kasni ka bakrapang kum ganjala ka jogi bangin rakhe ya gede dak sanpo snem jong ganjala Meghalaya nadu bagilayo ega jela ka pura agar pui dari Januari terkendai Spanyol kuat. Ki dan Shibun ki bal IT yalade ki volunteer ki bani kun panio ya gajela ka bapura aga tin harang ki khat ka hill state ka tu por kinong ni kun na tu por ki volunteers ki babun bat latif ki kum kata group jong kita ki volunteers ki khat kata NVDA non violence direct action. Ketika grup kapalayalam dah kau perkat agak tu kupor. But kadi gajing perta gajing ki. But we want hill state, no rest. Kalau ulong, but kalau sukumen galong. Pada pedeng jong kini kau perkat. Kibaladan kabenta kabakau. Ban penio yang gejela kabapura. Masusarong agane kapor ban yesu iti ban hiu fikir ya kata bana ki porlok Karbi ki jong firu kiladon volunteers ki baladon ke benta ban yakun ban ya demonstrate ban ya ra igilama ban ya ra igi plakat ban dawan kiladon ru ki bala syakim katu ka ni kumpasamut lana ngambakala katu beliyo lintip keteng identi malu-mala kumala abantip idi jaipo thang taro bomdan shu kata Valerian hing timung kata batobani timung di bomdan shu bat beranggan untuk mentai balak kaman yang bat sikau timung bat joy taro bat kiwe kirangdan shibun kibeladon ga benta
Tam kini kita kat tu kat ni ki balalong hakmat ye. Na gawanta bani kun bani yo ya de jela ka bapu. Apo Meghalaya idon kumba lai popra hajar ngun ki karbi ki ba im basa hapo jong kane ka Meghalaya state jumi. But dei bandon ke jungsung tu ka batikna ba ki karbi ki ba syong basa hang ni kim dei ki bawan napo karbi anglong ki babun ki briu tu sutu bakla ki wan dei napo karbi anglong ki wan satul seni ki wan kam jeka ki pelong traishnong kedon kita ke jingsong lese na giseng thalang lani ki wei giseng lani ki nong sensar ro ki la bandon ita jingsong henry itu ki nong sensar ki ba la rim ki ba la temen ki ba la rong ba kitip ya kata ki karbi ni ki dei ki basyong basa ki bami nang ni kum bolong ki khasi kum ki bolong ki boy ki war ki musai ki basa hang ni ki dei kita originally ki dei ki briu ki badon opo Meghalaya but kini ki karbi aku abani tu ifi ba kim dei su kim don su kamon ban lek si karbi ang long ban lek satil ha karbi ang long ga cakka ko parang heba Wei la ban song san 10 kilometer marwei jaka karbi ula ban lek sata ula ban kap 1 kilometer marwei Henry M ni kum ka amka ni kwa iki bakin song kin sa kin ni hang ni bangin ya roy lang ni pen kiu lang ya ka im lang sa lang ban kin tiu ha ki liang baro gede kita ke jing temu namar ba ni born and brought up ni kha ni yap hang ni im hang ni long ki try bat phila ban lam ru ye ki karbi ju khamdon koi ki bayele persha ya ka rai ya ka hima ya ki nong sensar ya ki nong yalam ki nong mi khamat jungi ki dei ki baju ya trilang cooperation ki don kita kemensim ngai ne phim ngai kata kusoma phi and ya tu the reality bagi karbi ni ki judan kata ka mensim hangno bagi kidon kilong ki sontra ya tu jaka ki burom ya ki nong sensa ki burom ya ki nong yalam konra porno sama ki judan benta but iba ripple kendia minister jong union judan benta ui dingi insultanan kila lekno Henry ka mensim jing i jongki ka yaisa batni i simista bodon borom jungi isa iki molong kidan batni ilong hajan nama kata uneusa konrad sama simista bodon borom jungi ro udon batni udon ke jing i karpang ingi kumi karbi isa jadi rembai Bolong lokal MLA jongpi chief minister bodon borom jungi ki i dingi nama kata kinong mikmat bi bodon borom ngakwa ba phi pinsim ni kata lada phi kwa banlong sisa kinong yalam lada ngidon ki banlong yalam ki bolong one sided they never success tagway kaban saja nama kini ki berim balik ki success namar ba kidon ke mensim ke bayar ke bahe kimde ke ba perkhat narrow minded dia namar kata kadau hagani ke por ngakwa ban express lani ban tingi ba yalam ya kata kum kinong yalam ke obot kin sim ke noksa jong kita ke yalam umama tamakan di ke India kalong kum ni namar ngisim jong matamakan di is a father of a nation